He pōnei, hoko mai e whenonga he matakau Maori Language Commission ki he motu. Tau whono he komisi tupe he whono ke pule mo tau ulwhakatonu mo tau iki pule he tau whahinga hua. Tu e tolongo fulu e tau he lolo mi whakamua e tohi tala ha Niue. Whakalawhala i atu kua okolo sana sene holo, mo hane he tūturu tau wala tala tutupu ke lanta ia mo ia whewhinei. Tā hamatakau mai he Ti Taura Te Wiri Te Reo Māori, the Maori Language Commission, nei hoko mai he motu i ne awhi. Ko he whenanga mai taha wala he tau langmata ianga he whakatuwhono New Zealandi mai tau ngahua ke Leveki he wangahau Niue me tau tangata Niue. Kua whakawhileweia ai he tau matakau komisina wangahau Niue mo e taonga Niue a lau tūlu ke he aho nei. Hanei e stapawihi mo tau wala tala ia. Ke he kaina taonga Niue he pungi nei ne whakawhileweia ai e matakau nei mai he te taura whiri te reo Māori mo e komisina tokolunga ha New Zealandi ko lilifu ko Helen Tana. Ko e halau tūla whenonga ki e talia ki e taha whenonga ne watua e takitaki he komisina munghau Niue ko Sifa Ioani mo i ulu whakatonu e whahinga hua whakaako pēwhatonga hai ki New Zealandi he mahina e kua mole. Ko e taha wala nei he taulanga matai he whakatuwhono New Zealandi ne whakailoa ai he iki pule mai tau tangata Pasifika he whakatuwhono ha New Zealandi he mahina ka topa he tau kua mole ko lilifu ko William Seal mo i talahau mai e ke BCN News e whalu taulanga matai nei ke whakamaloloa ki e tau laliang he whakatuwhono Niue ke whakamalolo mai whakatapunu e wanghau Niue mai tau taonga Niue. Hanei ko kisia ke tau ngahua kua whakina au loa mai kau whakalataha i komisina wanghau Niue ma ta kau taonga Niue mo e te taura whiri i te reo Māori. Hanei e tahawala he tau kupu whakawhileweia he takitaki komisina wanghau Niue Sifa Ioani. Whamua ke he tau tōra komisina tokolunga ha New Zealand i Niue ke he ikipule he whahi patapotoanga he tau tangata ngahua. Pia foki ke he lilifo he whaiwheau ne hawhangi ha tau tōrua liongi ke he mga hopungi whakaue. Aue tulu kua wheleweia ha tau tōru ke he mga ho nei mai whakamoori. E ngahua nei ke he whenonga he matakau mai i Aotearoa. Kua whaikupu whakawhileweia foki e iki pule he patanga he tau whahinga hoa mai tau tangata lilifu Sonia Tālangi mo e hana tau manatu ke ngahua au loa e tau whakatuwhono neua ke Leveki mo e whakamalolo e wangahau Niue. Koe aho pungi tō atu e matakau nei ke he whaletolo he matakau he tau whini he motu mo e amanaki ai ke whai whakatutalanga mo e molautolu mo e matakau whakapuloa ke tuku atu ai ke tau walatala he pūli he pōtuloto. Ko e tau whono he tau ulu whakatunu mo e komisi tupe he whono e ke pule, ne kamata he whaheta puka mole ke whakausi he au tuloto he whaheta punei. Ko e tau whakaholoanga whou ke he whono e ke pule ke hongfulma walu aki. Ko o atu toko ua e ulu whakatunu he whahinga hua mo e ke pule ke tauri te huhu he tau e ke pule he komisi tupe. Hanei e stapawihi mo e tau wala tala ia. Koe laulahi he tau whainga hua kua whita he osi halau tōlua tau whano mo e komisi tupe he whano ke pule. Whai ke he mai e tau whakaholoanga he whano ke pule ke hongfulma walua ki mai he tau whakaholoanga whakamua. Koe tau mga aho nei kua o atu toko ua e ulu whakatonu he whahinga hua mo e iki pule he whahinga hua po ke e ke pule langmatai ke iki pule ke tali e tau huhu he komisi tupe. Mai ke ai e matakau whakapuloa ke nonofu ki lonto mo e langona e taha wala he tau whakatutalanga he komisi tupe mo e ulu whakatonu he whainga hoa whanua fusiika mo e toa kau ko poe o ke sene mo e hukui he iki pule ko e ke pule langmatai e mani whakauti manawa lui. Ne takitaki ai he hangai takitaki e ke pule he maanga ko La Kapa, Ronda Siakia e tau whakatutalanga he komisi tupe. Ko whamatalaanga whakahiku he ulu whakatonu poe a ke sene, ke whakailoa ke komisi e amana kianga hana mo e whahinga hua, ke maua tupe mai he tau tupe he kautu ko Amerika, ke lata mo e tau walatahi ha Niue ki lalo hifo me veheanga US Treaty mo e tau motu he Pasifika. Ko amana kianga ke maua tōlu miliona tā la tupe Amerika, he taha e tau ke maua he whakatuwhono Niue mai he patanga tupe anongo fulu miliona tā la mai he whakatuwhono he kautu ko Amerika ne talia ki ai e tau iki pule he tau kua male tunga he whakailoa ai he lilifu iki pule esa mona ai nū. Pihia e taha wala he tau whalawhalanga he whano he ulu whakatonu mo e komisi tupe ki haho nei.
Tō whakaosi e tau whakatutalanga he komisi tupe me tau whahinga hoa he whakatuwhono he aho tuloto he whahi tapu nei. Kua mana kia e komisi ke whamapampo e hokotanki ke tātua i ke whono ke pule ka hau. Pese ni he nā kai la whakamau ia ka mai longa i PCN News koe amana ke whono ke pule ke liu whono he aho lotu he whahi tapu ka hau. Mahuenga lahi e mahina nei ha kua kumi ke mtakau tuhi tāla Niue ha koe tuanga he tolungu fulu e tau he kamata e tuhi tāla Niue koe Niue Star. Koe aha ngufulu mataha e mahina iune tau taha hiwa seo mahiwa ngufulu matulu ne lolomia e tuhi tāla whakamua Niue Star. Koe pisinisi he matua ko Michael Niue Jackson mai hana toko ua ko halosi mai whanau. Hanei e tau wala tāla ia. Ko tu tala ia BCN News mo Mike Jackson ke tau lako hila Zoom he pungi nei. Me pehea ia kua whiawhia lahi a laua mo losi ke puhala atu e tamana tu whakaue lahi ke tau tangata he motu ne kua whakatau mo e totou e tuhi tala Niue Star he tolunga fule tautau kua mole. Pihea ni ke lau toru he motu ko New Zealandi. Koe momoko au he kano a kua naka ino nopo he motu ke tau se ai pehera pati tau se da ma pia mo paue ha kumna ai moi lo bia e pepe tu e Niue Star ane mai nai support e tau tangata mo e papatau mo e tuhi tau tala mo tuhi ke titoa ke tamai ke tupoi dai pi o mo yanga bia to longa ai hoko mai ke tau nei, ke tu e tolu muru tau. Longa lahi e tala nei, to hoko mai ke he Niue Star, ke he kamataanga he pepa nei. Koe he matapatu ni ha koe tui tala whakamua ne ngā hua i pōki au, e whakatupono Niue, koe tui tala Niue, koe mena tau se he whakatupono, si ai to tongi ka ange to ngata hape ha na tu panoni ha koe koloia ha koe pepa ia ni tuhi ai puki koe mta patu ia mga ne aila pai leo taongo ai puki ne tausi ai e pareloanga tau pareloanga he tamatangi ka pe koe weda hani tamai e mutu ko pisi mai mo ia si tausi mui e pareloanga ia tuku he tui tala Niue si lolomi ke uti ki te tangata e mga hau pia koe mga hau ia koe tui tala Niue pai he tau ahosi hape ha to hoko mui e mga hau ke tau leo taongo si lang matai mai puki mui e tau koe loanga ia kai mga hau ia puki ne tau se he protopono ahua te iau ia he pai he printing office ngā ho ne o se e mtaenango Niue ma pleo se pinati ke mutu nei ki ngā hua iau moe tau piturui hoko ia ka pehe tau se tala tamai he protopono ka he tala ke tuku se koe tala mo ia ni tuhi mai te ngate tuhi ke ti toa ke e whakarea protopono tau pe protopono ai tuku tala ia si mena ia ka hane tuku tau purenga iau moe matainanga ko tahapa ko matua tomasi tahapa pia ni moe matua moe taha ngatu tu pagalo tala ko Jacobson ko tama la aula ia moe papa lagi ko Jacobson ni pa ko mai urito de dia ke pai no ori tio Lucila international Lucila si frustrate lah ia ha tu hitala ki tu ai pe ben pe pulang mo tu ta pe pare poco ia ne pa tau si te wata mo tau ni mo tu te wata ha black and white process ni Niue po puria e pare apa ia ai lo ke bona e pare apa ia to ma ko mo to hau a heta Fakaosi mara ne toi. Aya. Si koe ui puranga mature ona pamahana mature ke inja mapia i lote poko ia. Ki sia mai ki hae do pasi. Si pehe mui e tarawanga mature ko hai e do turu. Ka mui mai he mena ne. Pakatu e pepa
Tuhitala private. Ke ai mai ke punipono ke poitala huanga mo tau pi mo be. Ko e whaitapu kua mole, ko mai ke e whahenga hua Natural Resources, mo e whakaholoanga Niue Reach to Reef, ke e whakatū e tau whakaholoanga mo e koloa fuau ne whakahingoa ko e patanga he tau whakailoanga mai lewekianga he takataka I motu ko e Environmental Management System. Ko e tau whakaholoanga nei, ne kua puto ai ke he tau whakaholoanga ni whakatupe ai he matakau tumua ki whanua ki he ululu ke tau e kua male, mo whakahua ai ke ono mahina kua male. Kua hoko mai paua ke tau pulotu he matakau IIC Technologies ke he motu e whahe taup kua male, ke whakatū mo e whakahoko e tau whakakoanga, mo he whangi ai e tau koloa nei, fōu nei he whahe taupu e kua male. Pe mai a Shane Tovaka kua tālanga e tau koloa nei, ke langmatai e tau whahinga ho whakatuwhono, pihia mo e tau matakau mai whawhai whakatuwhono, ke pota ki ai e tau whakailoanga, ke hala muka muka e whakamauanga mo e pihia mo e tau kumikumianga kua whakaonga e tau koloa hila he waha nei. Hanei e tau koloa ia kua whakatu ai ke he taonga, kaina taonga Niue mo amana ki ke whakatu foki taha koloa pe nei ke he whahe takataka I motu. Hanei I ki pule he patanga he tau whahinga hoa mai tau koloa tufunga sia lilifu ko Asamona Inu ke he hana whakamatalanga he hawhangianga ni whakahoko ai ahotuloa te whahe tau pue kua mali. Ka ue lai mahaki a mana ki o miliongi au ki atua, ko mutolu foki ka matutaki ngā hua nei, ka osi o mutolu mai he tau aonga mutolu mai lafi ki lunga tau lota matala, ke tuku ki lota he whakaholoanga nei si a mana ki foki o makau ngā hua, ke whakaonga, laulahi e tau tolu e whakaholoanga nei, ke whakaholo ki moe e tau whianga, he whalo he tau koloa mauinga ha tau tolu motu. Ko e taha koloa hila fōki, ko e tau koloa digitisation of archive footage, ke laumatai aki e tau koloa he whahi ngā hua whakapūloa, ke ne kua tapaki he longa tau e kua mali, ke hiki ke he tau puhala teke nolo ko he waha nei. Toko e whanau pulotu Niue mai he tau aonga pulotu New Zealand ko hahoko mai ke he motu he whahe tapu nei ke tamai e halaua a tau hokotaki tohi pulotu ke toka ai ke he whahenga hua taonga Niue. Ko e pulotu ko Dr. Jessica Basisi, ko ia ko e taha he tau whai aonga ke he aonga pulotu Otago University, mo e pulotu ko Rennie Artfield Douglas mai he aonga pulotu University of Auckland. Kua tu tāla laua mo Istapawihi he whahe tapu kua male. Tahai tau seanga ke whahe tau pue kua male ke whanonongo ki tau pulotu nei, mo e halaua tau whalawhalanga ki tau ngahua mahuinga nei, kua whai mngaho foki he huhua e tau huhu halau tolu ne kua watu ai ke hawhiawhi, mo e fuaki atu ai e laua e tau langaki ke he halaua tau ngahua, mo e toka ai ke he ofisa po ke kaina taonga Niue. Ha kua naka I longa e tau koloa tuhia po ke tau kumikumianga kua potai mo taonga he whakatuwhono Niue mo tau tangata Niue, kua tau se paua ki ofisa taonga Niue ke whai potanga pe nei ke lata mo tau tuhi osi kua tuhia ai mo tau kumikumianga hangau ia kia Niue. Koe mena ia kua hahoko mai paua kia e tau pulotu nei, koe tau whanau Niue whanau mo na nofu ki New Zealand. Kai mo ko ina laua ke whai langamatai ke tau whakakoanga pulotu hangau ia kia Niue. Koe kumikumianga he pulotu Dr. Jessie Pasisi hangau ia ke tau lekua he hikihikianga he matangi, mo e tau mumui, mo e lauianga he tau mumui he tau whiwhine. Kua whai kumikumianga fōu kia ia, kua kamata he tau ngaho nei, hangau ia ke he mui whiawhia he tau tangata Niue. Koe kumikumianga he pulotu ko Rennie Artfield Douglas hangau ia ke he whakatokaanga pule whakamotua Niue ni whiwhili ki ai. Whakamahino hana tau kumikumianga ke tau tahe awhi hiweseo 5 ke hoko atu ai ke tau tahe awhi hiweseo 7 Talahau mai e tau pulotu nei ke BCN News ko whiawhia lahi alaua ke langmatai ke tau whanga kumikumianga ke lata mo Niue mo e ono atu ki mua ke he whakasilaanga he motu mai longa e toko longa te tangata Niue ne no nofu ke tau mutu kehe lau lahi ne no nofu atu ki New Zealand. Ko laua nei ko e tau whanau Niue whanau ki New Zealand ko e tau mamatua ha Dr. Jessica Pasisi mai he tau maanga ko mutalau mo hiku tā wāke. Ko Rennie Artfield Douglas, ko e tamu whakahiku ha Rennie mo Nora Douglas, haua ia he tau maanga ko awasele ha kupu mo hiku tā wāke. Ko whaile kua e whalu he tau pisinisi ki ke motu
ke he tau mga honei ha ko e tau tuku hau ko whakangahua i he whahe tāna ki tupe he whakatuwhono. Kai nā kai whakailoa ai ke he tau mokoloa ne. Talahau mai e taha mokoloa ko Victoria Pusimani Kalauni ki a PCN News. Ko e ofo mo e tupi ai a hako kisia ko utake he mai he whahe tāna ki tupe tuku hau ko he ngofuru e pasene ke he hana invoice ko tuku atu ki tutongi kai nā kai whakailoa ki a ia. Pe he mai a Victoria Pusimani Kalauni, kua whiwhili toa i he whalu he tau pisinisi ke nākai ta lia e tau purchase orders mai he tau whahinga hoa whakatu whano hako e mena nei. Pe he whalu tau pisinisi, ukalahi ke tau usi halau tōlo tau pisinisi, ka pe he kua whita he maua e tau kai, ka e tutou whahi tapu tō maua e tau tupe. Suka mga honei, kua whiha e whahi tapu, he whai whakatali ke maua e tau totongi, mo e kua mutu whoki tuai e tau tupe, kua lata ke maua. Kua nā kai whiawhia e tokalonga e tau pisinisi e talahau mai whoki e takitaki he matakau e tau pisinisi e motu Chamber of Commerce ko Catherine Papani. O matutaki atu alau tōlu e talahau mai e Papani ke he takitaki whahinga hoa tātana ki tope Doreen Siatanga. Mo e pehe e hāna tali, ko e tau tuku hau nei e haia ki loto he tau matawhakatu whono tuku hau he motu, kai nā kai whakangahua he whakatu whono, ko whiwhilia e ke whakangahua he tau mga nei. Ka pehea Catherine Papani, kua liwa ia matutaki atu mo e ale ke whahinga hoa whakatu whono, ke tau se whamitaki e taha whakailoanga, ke whakamaama mo i mahino mitaki, mo e koe e mata whakatu whono nei, ke iloa mo i mailonga mitaki e tau pisinisi. Taha tangata pisinisi whoki ko Willie Saniteli, pehea ia, lau ia whoki ia ke he tuku hau hong fulu pasene nei, kua lalafi atu ke he tutongi he ana pisinisi tuku hau NCT, si nā kai whiawhia mau koloa, ha kua nā kai whai whakatutalaanga, po ke whakailoanga mo lau tōlu e tau pisinisi. Talahau mai e takitaki he matakau Chamber of Commerce Catherine Papani, kua langona ki he tau whamatalaanga he tau takitaki whakatuwhono ke tau mga hoe kua mali, ke ngā hua au loa mo tau pisinisi. Ka kisia ke he tau puhalanga hua penei, kua nā kai pihia e mena ko kisia ki ai. Kua lata ke whakailoa e tau whakahaloanga ngā hua he whakatuwhono. Ke iloa me maama he tau pisinisi, ka manako e whakatuwhono ke ngā hua au loa me tau pisinisi ke asihaki ai e motu. Kua whaipeleo a whifo we whahinga hua leo ne kua whakiange he whakatuwhono Australia he whahita puka male. Mai he tau whakailoanga he whahinga hua leo ne whakahoko ai e taha whakaholoanga mahuinga. He ahutu loto he whahita puka male ne kua whakiange e komisina toko lunga Australia ko lilifu ko Lois Ellerton e peleo afi tulaki whau nei kia ia koe ki pole lang matai mai whahinga hua leo ko lilifu ko sinhe mana he kau. Hanei e tau walatala ia. Koe pele o afi fōu nei ne whakatupe mai he whahinga hoa Australian Federal Police Transnational Crime Unit. Ko whakaue atu e takitaki he whahinga hoa leo ke he whakatu whano Australia mai AFP ke he pele o afi ko whakiangi ki alo tolu. Pehe mai ia koe tau pele o afi koe taha he tau mena mahuinga he whahinga hoa leo ke langmatai e tau tangata he motu ne kua manako langmatai. Kua mai ke takitaki Wilson mo lilifu Allerton ke whakamana te tau whakawhetuianga he tau whakatuwhono Niue mo Australia ke he tau whahikekehe tunga Transnational Crime, Cyber Safety Pacifica, Pacific Maritime Security Program, Foreign Fisheries Agency, mai whalu fōke tau whakaholoanga ngā hua ki lalo hifo he Pacific Islands Chiefs of Police. Ne hoko mai e pele o wafi nei ke motu he taonga he mahina hapilila kua mole. Ke he whahita puka mole ne whakahokua i e taha whakaholoanga sa iene ke he whale tolo i Pariasi he aonga toko lunga Niue. Ne whanonga mai e taha matakau sa iene mai i Dunedin i New Zealand ke whakakise mai whakatata halau tolu a tau whakaholoanga sa iene ke lata me tau whanau aonga me tau tangatanga hua he motu. Toko ono alo tolu e tau tangata hua saiene mai he tau aonga pulotu i Dunedin, New Zealand, ne whenonga mai ki he motu he whahi tapuka mole ke whakahoko e whakalohanga saiene nei. Ko mai kia BCN News ke whakatutala mai taha mai alo tolu ko Emily Eastgate ke whahi tapuka mole. Ko whakamama mai e ia ko e kakano uho he whakaholoanga nei ke whakauhoho e tau whanau ke iloa mo e whakaako ke he tau mena ne ko putuia katoa e matapatu saiene ki ai. Tunga hiki ki anga he kalai mete, tau leo, saiene ki he mama, pia whokingi ki he tau sanga vai. Ne whakahoko ai e hawhangi anga pauaki ki he taunanga he ahu ua, he whahi tapuka mole, ne kua whakalataha atu te ofisa tokolunga, he whakatiwhono mo e tau komisina tokolunga ha New Zealand mo Australia.
Pehe mai a Emily kia BCN News, tahe ka kano ni whiwhili am takau haulau toru, ki o mai ki Niue, ki a siha ki tau mamanga, wea whakakuanga he tau motu ki ike, ne na kai la he tau whakakuanga sai ene ki au. Ke he awhalaile aho hiwa he mahena ne ha uni, ne whakahoko ai e aho whiua sipo te whakamotu he tau whanau he aonga i kiki, ne kua whetoko ai e tau matakau ne wha, ko malau paeko tufu mo hahawe, kua tolo atua e tau mamatua mo e tau tangata ke ono ke he tau whiawhia, he tau whanau mo he whangi ai, he huku i kipole lilifu ko pita poe mama whakano fisi e aho he tau whanau. Koe matakau ne kau tū ki he tau whiua sipote mai aho katoa ko tufu, tu oa malau, tu tolu e matakau hahahawe, mai tu whae matakau hapaeko. Ko mai ki tau puki ata BCN News ke ta poki whalua tau whiua he aho. Yes. Go, son. Oh, keep going, son. Oh my God, you Girls, gear 5. Go for 4. Tau whanau tāne. Kini motu. Tupaki. Onra. Go, Hannah. Tau whanau tāne. Matani hei mua whapun. Pēnā hateo tūlo tau wala tāla tutupu ke lata ia mo i a whewhinei, lona wha me mnui ne pōtu liua tau tūlu ke whilaweia ke he whahita pukahau ko Losana Sani Hola nei ko mawehe atu, mnui ne pōtu.